पावगी थरम सरुक याबिरिब ख्वाई पुनः पुराजन खुमुक्समना तराम लोकसभा लोइनना खुरुमजरी हौजिक इरमदम अमदि मपालंगी ओइबा मरुओइ पाउसिंग मियामदा पिजरी अहांब असिस्टेंट प्रोफेसर सामरी ग तराग मापन मेंसिनब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पांगथोकनी हारकपदा साइकोलॉजी सब्जेक्ट की यावरक्त्रे हुयन ब्यूरो हौजिक मखाता पाउ पिजरी मणिपुर लेंगा क्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट की मखादा लेरिबा गवर्नमेंट कॉलेज सिंह हांगदुना लेरपा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट सामरी का तराग मापन मेंसिनबगीदम क्वालिफाई ओरबा कैंडिडेट सिंहदगी प्रिस्क्राइब तौरबा फॉर्म सिंह एप्लीकेशन कौरी हाबगी नोटिफिकेशन अमंगरांग मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC की माइकैदगी थोरखरबसु डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पांथोक्तुना लौगनी हारिबा असिस्टेंट प्रोफेसर सिंह असिगी सब्जेक्ट सिंह की मनुंगदा साइकोलॉजी सब्जेक्ट की अमता यावरक्त्रे हाइना सब्जेक्ट असिगी स्पेशलिस्ट डॉक्टरेट स्कॉलर अमसुंग एक्सपर्ट सिंह फोंदोकनरगली ngarang thokiba notification asine assistant professor gi ahang ba pham samari ga taraga mapan mention nabgi damak direct recruitment pangthokani harliba sigi matungina pirakliba subject singdi anthropology biochemistry botany chemistry computer science economics education english geography geology hindi history manipuri mathematics mizo philosophy physical education, physics, political science, sociology, statistics, amasung zoology ni. Notification asigi matungina apun subject kungani thoya asigi oina logo daba assistant professor gi masing singsu ahang ba post singi matungina tongan na piraklabasu maru oiba subject singi manungda ama oragliba psychology gi oina di assistant professor logani habagi wapam palaktabani hairi hira masing matang da subject asigi oja oina topa state singi university singda mairoi singbu takpi tambiragliba masung subject asida doctorate degree phauba phanglaba mioi kharna phongdorpada commission tongan ba subject singda पुनिंग चंगलबसु मणिपुर की एकेडमिक कम्युनिटी की ओनदी साइकोलॉजी हारिबा सब्जेक्ट असिगदम रिकमेंड असिदा यहोलक्त्रिब करिगिनो हाइनसु हंगरकली लैंगांग नत्रे कमीशन की माइकेटी मणिपुर की है एजुकेशन सखत हन्नबगी थौरांग थौसिल पाइखलकपदा सब्जेक्ट असि कांथोकलम सुमलोय थोइदो हेंदोना हौजिक मणिपुर चाहि अनि मकाय हेन मायोकनरगलिबा फिबम संग असिदगिसु साइकोलॉजी हारिबा सब्जेक्ट असि मिपुम तिंगना खंगनबगी मथौ तारगलिबनी स्टेट असिदा लेरिबा माइकोल सिंगी मनुंगदा तो ख्वाइदगी चावबा माइसंग अम ओरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी फावबना सब्जेक्ट असिगी तंगाई फदबा अमसुंग मरु ओइबसिंग सखंगनदुना ngasiदगी चाहि तरुलोंगी ममांग कुमजा लिसिंग अनि गा 18 दा MU डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी हांगदोक्तुना महैरोइ सिंगबु तमहलकलिबनी MU ना सब्जेक्ट असिदा मास्टर्स डिग्री की प्रोग्राम सिंग याउना डिप्लोमा कोर्स इन तंबगी खुदोंचाब पिरकलिबनी अदुमनवा पोस्ट ग्रेजुएट की थाकता सब्जेक्ट असि तंब याबगी खुदोंचाब लेरलबसु मणिपुर की कॉलेज सिंग दी अंडर ग्रेजुएट लेवल द साइकोलॉजी हारिबा मरु ओइबा सब्जेक्ट असि तमनबगी ममितादना लेरकलिबनी मरम असिना सब्जेक्ट अतैगुमना फाउंडेशनल कोर्स अमा ओरगलबा साइकोलॉजी बु नाव थैरबा थवोंग सिना सब्जेक्ट असिबु तमनिंगबा महिरो सिंग तंगाई फदन मपानगी मही संगसिंग द चतुना तंबगी मथौ ताहलकले मणिपुर अतोप स्टेट की महीसंग तंबीबगुमना सब्जेक्ट असी तमहन्नब होनबद हेन पुनिंग संगम थोई मणिपुर हौजी मेंटल हेल्थ की खुदोंचादबसिंग मायोकनरबा मियोइसिंगी मसिंग नोमो नोमगी हेंगलकलिबनी मरम असिना सब्जेक्ट असिबु मणिपुरी खुनाइदा मरु ओइना माइरोइसिंगदा निथिजना मसिबु सिंफम ओरगलिबो ओजासिंगना तापी तंबिनबगी मथौ तारगलिबनी लेबासिगी स्टेट अयामद सब्जेक्ट असी डिग्री फावबगी थाकता तंब याबगी खुदोंचाबा पीरी अदुबो मणिपुरदि हौजी फावदा पोस्ट ग्रेजुएट फावबगी थाक खक्त सब्जेक्ट असिबु तंबगी खुदोंचाबा पीरगा अंडर ग्रेजुएट लेवल ददी मिराइदुना थंबगुम तौई मरम असना यामलबा सब्जेक्ट सिंग आहंगबा पोस्ट सिंग मेंशनब हौरकलिबा असिदा सब्जेक्ट असिगिसु मथौ ताबा असिस्टेंट प्रोफेसर सिंग लौदुना लेंगा की मखादा लेरिबा कॉलेज सिंग सब्जेक्ट असिबु तमनिंगबा माइरोइ सिंगना तमजनबगी खुदोंचाबा पिहनिंग हाइनसु मियोइ सिंग असिना फोंदोरकली युमदा हंजलनबियो हाइदुना खोंजंग संगसिलगलिबा सिंगदै नोनेगी खुंजा सिंग एंजांग नापी सिंग पीररे लैंगा नाइ खोइबो हंजलनगनी हाइखिबा नुमित कुनगा तरुनी दा ngasilakle हौजि मखा ताबा पाउ पिजरी सैयनी मखायना रेल कैंप सिंग लेरललबा
lehelagli bai di bisingbu manipur lenga na mangjong na lauthok kibagi matung ina chaliba December ta asigi manungda hanjil hangada bani haibagi demand taksiladuna kokomagi miyang makada lamboi khungnang khonggi Manipur Trade and Expo Center da hangba relic camp da lehelagli bai di bisingna थासी सुमन चथगदब वाकर खोंजंगी ngasi tarukni chanba numita None district ki Izrong khulgi khunja singna IDP singi damak sa thana mana masing haira sing puraktuna khudol tamlare bolam singa sebu khudol tamladuna Ijairong khulgi chairman sarai bariyan takna hai yellow purup singa si ima senia masung ai koya matani hai wakalonda inpui purum na khundaba Ijairong khulgi khunja singna khulda phangba areba mana masing puthok tu na tengbang balakpani ipai pu singa haktagi mitei amadi inpui puruba si yamna tona sinana nungsi sanana leminarei Christian amadi Hindu lining lakpadagi tapna lapthokna kibani hai wapam asisu ahallaman singna thambirami ngasi di igi khungul liba amadi mamangai digi leglaba nungsi sanaba amasu angam mateng pangminna duna hingminnar kiba dugi lilam tunginna irang na maram orduna relic camp sing da changda phamlo liba IDP sing awabada saruk yaduna minungsi ga loinena khulda phangba chana thakna ba polam sing khudon tamba lakpani haiki Izirong khulda polam sing asibu khudon tamlabada saruk yakiba kukombegi convener khurajam athubna hai ngasi IDP sing awabada Izirong khulgi khunja sing tengbang birakpa sina yellow purmasel gi marakte hena chisinba mari purakpa ngamlagani singtam khaidana yellow purup sing awana tarakpa matamda mateng pangnaba sina tungkoina nungsi sanana leiminabagi mari amasu oigani ngasi tengbang biriba polam singasi kokomi amadi IDP sing committee na lanjena duna legliba relic camp singda haira amamta uhrabasu yeholagani haiki ngasi awaba mayong nargliba IDP singda mateng pangba sakani haibada kula sigi imung khudingdagi magi ingkholda hoba polam sing amamta uhrabasu khangat naduna khaigat naduna hapirgliba si thagat chaningai ni haiki Kudon tamlaba sida saru yakiba Chuchapur Mite United Committee convener El Baleson hai Ijairong gi khunja singna IDP sing ya awabada mateng pangbirakpagi damak thagchari makata na su isili na oibagi mari hena sasilhanduna nungsi chanaba lamdam ama porpo ominar se haina tawiman khangba utki amarom dangasi tarungni chanba khongjang da su wakat khongjang da saru yakiba IDP singna lengang na makoibu mayumda hanjilhangani hakiba dunga siga thana numita kunga tarukni khakdanga silagle haraduna moirang college amasun langon gi leim khulen relief camp ta changja phamlo libo oinam rabina lusingba IDP anina governor da aiba seron pisinki serola duna irang na solaba district punamakta IDP singbo hanjilanduna lehenna ba thabok pangthok piu loina na tha sigi manung da paikhat kadaba thabak thorom sing miyam na khangan biu hajaki Panmaya bade khongjanga si kokomigi miyeng makhada tha sigi amadagi hauraduna leptana sangsil laklibani Governor's Road Kolas Thaba Hore. Drengi Makum Pandaba Yaubana Thawai Mangnabagi, Haigatlang Oire, Hojimaka Taba Pau, Pijadi. Kwamen Katelgi Maru Basaroma Riba Mayam na Pona Baza Har Khanar Liba Pona, Kateli Lambi Paringi Mamang Tangba Saruta, Lok Baban Maning Tangba, Sekpolga Tainariba, Governor's Road, Hairaga, Khangnar. Impal manungi khwaidagi maru oiba lambi asi numit khani gi mamang phawbada lambi paring asida leiba dukan singda sataki ba eviction gi drive tagi tongan dukan mapu singna masa na sidok chabagi akaya toya masung phata haudi na chingba kaya tasin badagi phibam chadan leiruraba matung PWD na koilas thaba horakle adubu Governor's Road lambi paring da koilas asina yamna na koilas thaba horolabasu Governor Road ki maning thangba sarukta leiriba dukan singa gi marakta thamnagliba drain gi marakta miyamna footpath oina chana rakpanina drain asigi makhum pandaba yawbadagi masina chathok chasin tawriba miyam gi thawai mangpham haigat langi phiom da leirakle hairi Amorom da PWD na paring lambi paring asida koilas thaba horoglabasu lambi asigi sarukharada amora kayamadi sing tungsinduna laibadagi koilas tharko matamda hairiba mafam sing adu kantholaga thaba horakpani
गवर्नर्स रोड दुकान फमलीबा मियोय अमना हाई फुटपाथ असगी मखादा लेरिबा ड्रेन अमदि पुरिबा तोती पाइप सिंग असि अकाय तो यारकपदगी ड्रेन दे इसिंग चिंगसिनदुना ड्रेन असि पिक थन्ना लेबा यावरे फियम असिदगी PHED मियोय सिंग लाक्तुना ड्रेन दे इसिंग तासिनबा पाइप सिंगे अकाय तो मेंशन करे अदुबु ड्रेन असगी मनुंग लेबा फता हाउदी सेंगबदा सिनकीबा स्काबेटर न सिंगबा मिशन सिंगना ड्रेन की मकुम हांगदुक्तुना अकाय तो यारकपदगी मफम खरददी ड्रेन असगी मकुम याउद्रे मरम असिना मसिगी मथक्ता फुटपाथ ओइना चथोक चसिन तौरिबा मियामदा खुदोंग चादब कया मायोगना हल्ले मरु ओइना नुमिदांग अमसुंग मै लाक्तब मतमदा फुटपाथ नि हाइना ड्रेन मथक्ता चलुबदा खाउंदना मकुम पांदबा ड्रेन की अहोबदा पुथबदगी असोपन नंगबा याउरे हरकी ड्रेन की परिंग फुमजिलक्पा यावरकपसिना मसिना इविक्शन चथरकपदा दुकान मपू सिंगना मसाना सिदोकचबगी अकाय अतोय सिंगदु तासिनबदगिनी मरम असिना ड्रेन असि फुंगलक्तुना पाथरकपा इसिंगना लंबी परिंग असigi अकुटपा मफमसिंगदा थुमजिलक्पनि अमसुंग तुंगदुना लेरकपनि मसिना सुमियामना चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चाहनद्रे हरकी मरम असिना कोइलास थारलिबा सिसु इसिंग तुंगसिनबा मफमददि यादबरिना कांथोलगा कोइलास थारकले मसिगी मथक्ता याम मतमदा खुखरबा लंबी परिंग असigi लंबी तंखाय यौना मखल कयागी गारिसिंग खामजिनबना सु चथोक चसिन तौरिबा मियामदा खुदोंग चाहनद्रे अदुगा ड्रेनदा मोट अकाय थवोइना थाबनसु थागत हलकपगा मतेंग पांगले मरम असिना मरी लेनबा लेंगा की अथॉरिटीना ख्वामिन कथल की मरुएबा सरुवा मोरिबा पौना कथेल ग थंगनरिबा लंबी परिंग असिदा मियामना चथोक चसिन तौबदा मखा ताना खुदोंग चादबा मायोक रक्तनबा थबक लखल हनिंगबगी अपामबा फुंगदोंनरखी पाउगी मरक्थना अतेंबा ब्रेक अमा